Healing Conversations ka ha ri nongonoko lowu hi wu tiselaka wena lowu nga tshama u vaviseka, wena lowu wa ha ri ku vavisekeni le ka nkarhi wa sweswi, wena lowu nga hlangana na swiyimo leswi na le ka nkarhi wa sweswi swa ha ku tikelaka. Hi kona as Healing Conversations with Chedza ku va hi ta ku pfuna ku goa through ka wena hi ku susa ka ti-challenges hi ku yisa le ka ti-solutions. Vamakwerhu ni rhandza ku mi amukela ka Healing Conversations with Chedza. Eka siku ra namuntlha I'm not the only host, ni famba na host yin'wanyani leyi xilungu yi tivekaka ku ta ku it's a co-host wo co-hosta hi loko hosteni swin'we eka episode ya siku ra namuntlha va ta mi xeweta va ti tivisa ivi hi ta kota ku ya emahlweni na nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha. Vamakwerhu ka siku ra namuntlha hi ta va kha hi vulavula hi bipolar disorder leyi hi vonaka ku ri xi xa nkoka lexi hi fanekelaka ku hi vulavula hi xona ekerekeni ya hina leswaku vanhu va ta va na vutivi, vanhu va ta va na ntoto wo huma eka Xikwembu leswaku loko u na bipolar how can we best solve ku hanya na vanhu valavo. Xewetani ntshungu eka siku ra namuntlha. Xewani la a nga tshama lani i Nsovo Masingi ndzi famba na Chedza Rambawu eka Healing Conversations. Hi ta va hi kha hi mi nyiketa swintsongo leswi hi swi tivaka about bipolar disorder. Thank you so much. Vamakwerhu ni vona nga ku sesi Nsovo ku na leswi va nga hi byeli ku swona kahlenyana hi fanekele ku tiva phela ku ta ku okay sesi Nsovo i munhu wa tswaleriwa kwini, u huma kwini, ivi hi ta kota ku nghena eka mhaka ya siku ra namuntlha. Sesi Nsovo va byeli ni ku ta ku n'wina mi n'wana wa le kwini. Kaya ndzi huma a Waterval Elim ehansi ka Okay. xifundza xa Soutpansberg laha nga na mfundhisi C.V. Mahlawule na van'wani lavo hlaya. Xikolo ni nghenile, vutomi ndzi fambile ndzi byi vonile. I think tindlela ta hina ti hlanganile at some point loko hi ri high school and that's where we started experiencing life together. Yeah. Hi vuya kaya swin'we I'd like to believe and sweswi hikuva ni tikuma ni ri exikolweni ni wela ehansi ka North East. Okay, thank you so much. So mina ni lava ku ta tiva ku ta ku ma ha ri miss kumbe sweswi se mi missis. Hi ku hi fanekele naswona hi swi tiva kumbexani ku na xo fa tihlunyana xi nga le ku languteni le kaya lexi ngo ya loko no tikumela n'wamasingi a ni hetile. Va kona va hi tshembise ti-elephants na ti-buffaloes mara a va se za va fika kaya. So you are not looking. I'm very much still a miss, but there is someone in the picture. Okay, thank you so much. Vamakwerhu mi swi twile va ri mi nga tshineli va ha lunghisa ti-buffalo na a ni tivi ta ku na yini swin'wana na swin'wanyana leswi swa ha lunghisiwaka ku ta ku swi ya a Waterval. I section mani kambeni? Section A. Section A ne. Yeah, section All A. right. Ya la ku nga na kereke ya Styldrift by the way. So vamakwerhu ka siku ra namuntlha hi ta va kha hi vulavula hi bipolar disorder leyi hi experience-aka as vanhu yi vonaka ka vanhu lava hi hanyaka na vona kumbe leyi na hina van'wanyana hi swi tivaka leswaku hi nga va hi ri na yona hi diagnose yona a swibedhlele hi madokodela. So ni lava ku ta tiva eka n'wina sesi Nsovo ku ta ku what's your take, hi nga sungula hi vulavula yini eka mhaka leyi ya bipolar because va tele vanhu hi lava va nga na yona and vanhu lava hi hanyaka na vona kumbe as mina ni nga munhu loyi ni hanyaka na munhu loyi a nga na bipolar ni swi teka as if like munhu waloye wa ni xanisa, munhu loyi wa ni karhata, like a hi swi twisisi kahle kahle hi vanhu lava ku endleka hi ni vona. Se ni kombela hi vulavulanyana hi swona hi va byela ku ta ku bipolar i ncini and bipolar i xi xa njhani. Bipolar it's one of the diseases or the illnesses leswi swi nga under mental health. Yes. Hi ku tiva ka mina, there was a point in my time la ni nga nghena in a rabbit hole ya ku I wanted to explore the mental health leti ti nga kona around mina, ni tiva a little bit about it, even if hi leswi swi nga ta ni susa aka point A swi ni yisa ka point B, but as long as ni ri na ntivo wa swona. Bipolar i vuvabyi bya miehleketo where swi nga ta hi tindlela ta ku hambanahambana eka vanhu. U nga twa ingaku it's depression only to find out later in life ku ri it's some type of bipolar. Because a yi ti ku ri bipolar nje yi na ti-type ta ku hambanahambana and nkama un'wani it can go unnoticed aka vanhu va ku tala. U kuma ku ri you are struggling but you don't know ku i yini lexi xi nga na wena kumbe lexi u nga na xona and if you
go ku u famba nkarhi wa ku leha u nga yi u ya kuma ku pfuneka eka madokodela i nga hela i tikuma ku ri i hanye vutomi bya wena i ri na yona mara hi mhaka ku a yi diagnose-wangi swi hela swi nga ha tiveki. Hi xitalo we have people lava that behave like i vanhu va hela va swi disregard va ku hayi wa ti endlisa kasi u kumeka ku ri no i vuvabyi lebyi byi nga kona and a ngo ti endlisa kumbe a ngo ti endla but it's something leswi nga kona emiehleketweni ya yena. So I'd like to believe ku ri it's something leswi hi hanyaka na swona eka masiku hinkwawo mara vanhu va hanya va nga swi tivi ku swi kona because they don't want to get diagnosed. Okay, Mativa, kuna la u nga te a ni tivi if ni swi veka kahle kuna la u nga vula u ku wa kuma ku munhu a karhi a endla a va na behavior yo karhi ivi vanhu va twa ingaku munhu o ti endlisa kasi u kuma ku ta ku vhele u na yona so and ni tlhela ni twana la u nga mi byela ku ta ku swa endleka u hanya na yona mara hi ku a yi se za yi diagnose-iwa u nga kuma ku tlhe u hanya kahle ku nga tivi nchumu hi swona. And what I believe is that vanhu loko vo ze va byeriwa i nga kuma ku maybe ni hanya ni ri na infection maybe ya HIV kuma ku ta ku a ni ve ku na ti-HIV to tumbela tetiya to a ti tiveki ivi se ni u ya kuma ku ta ku loko se ni ya swi kuma se na vabya swa serious mara all along loko ni ri na yona a ku nga ri na nchumu a ni ri kahle emirini. So hi rivala hi le ya HIV hi ta ka leyi vulavulaka yo ka siku ra namuntlha ya bipolar ni rhandza ku hi vulavula ngopfu hi dyondzisa vanhu lava nga tshama va yingiseri na vahlaleri emakaya ku ta ku like swi na nghozi ku fika kwihi ku hanya na vanhu va so. Ni nga vula ku swi na ti-effect especially aka circle of support, let me put it like that, hi ku u nga kuma ku va yi diagnose hi xitalo ti-symptoms ta kona ti tala ku vonaka eka vantshwa kumbe eka vana lava va fikelelaka eka ntlawa lava transactionaku va suka ku va vana va vantshwa mara hi ku becoming a teenager it comes with its own challenges. Vatswari va hela va swi disregarda ku ri at this point in time n'wana mina a nga lavi ku ya vona madokodela a ku laveki ti-therapist or anything like that o lava ku hinda ka stage lexi a nga ka xona va ku i stage i le stageni u nghene hi nhloko i rhandza swilo i peer pressure va ku puberty. So nkama wun'wani swi nga hela swi nga ha vonaki ku ri i yini which is why for me I'd recommend therapy. Occasional visits to a psychologist, a therapist, a counselor, because ntirho lowu ni nga ku dyondzeleni ni interacta na vana va ku tala lava i swi vonaku ku ri i ti-teenagers vo tala ka vona they have challenges that we can't really say ku ri as vanhu lava hi tirhanaka na vona every day ku ri va challengewa hi yini. Sometimes it needs a professional loyi a nga dyondzela swona so a kota ku va hi va nyika ti-recommendations hi tlhe hi recommendela vatswari ku ri no n'wana n'wina i lava swi swa sona so i lava support ya sona so some of the challenges leti a nga na tona ti beyond hina hinkwenu therefore nkumeleni a certain professional that's going to assist. So the experiences leti hi nga na tona ta hambana and I'd like to bring it up to you ku ri have you ever had an encounter maybe in your circle of friends or aka community leyi inga ta ku these are the people that you spend time with that have ever given you any difficulties aka vunghana bya n'wina? Okay, that's a very good question. Nga ko va mprofeta, I don't know, but size swi nga va kona a ni nge vuli ku a ni ri na munghana because a hi zangi hi byelana ku ta ku nga have munghana wa mina but we were still friends na munhu waloye so a ni nge vuli ku ta ku she or he but they've been diagnosed ku ta ku va na bipolar. Munhu lowani a hi hanya kahle swinene I know ku ta ku vele i munhu wa ku karhata so loko a ri munhu wo karhata but still na swi kota ku n'wi handlisha a ni ri munghana wa kahle swinene loko ha kumana nkarhi walowa a ku ri munhu lowu ta kuma ku ta ku hey ku na munhu wo karhi mani loko ku ve u n'wi rhandza ngopfu a nge heli siku nga vulavulangi yani even if u kha u swi vona ku ta ku swilo se swi onhakile maybe a hi ngo manana wa mina va lovile no kombisa
I kuma ku ta ku maybe ku mhana mina va lovile because of I have that bipolar re i siku ri nge heli ni nga vulavulangi ku ta ku hey ya I wonder loko mhana mina va hanya sweswi a va ta va va hani ba sweswi va ta va va ha endla yinini. So that's the very same thing leswi a ni swi experience ka munghana lowa mina luya a ta tshama kha a vulavula hi munhu wo karhi loyi a nga tshama a n'wi vavisa mara a nga n'wi vulavuli bad actually a n'wi vulavula kahle hi ndlela leya ya ku u ti vutisa ku ta ku hina se hi dyondzise ku n'wi venga munhu loyi ku ta ku u n'wi vavisile a za a fika xiyimo lexi a nga le ka xona mara a nga heti ku vulavula hi yena masiku hinkwawo hey swimanimani this swimamani that. So that's how mina a ni nga swi tivi ku vulavula ntiyiso ku ta ku munhu loyi a nga va a ri na bipolar a ni nga swi tivi ku ndleka yini a ni swi twa va ka munghana wa wena titeki ni ku a hi swona swaleswo ku hava ku ta ku munhu a titeki ti teka kahle ko va vo vhele na swiyimo swo hambana na la misaveni. So i munhu loyi ni nga ta ku i hlangane na swiyimo swo tala swinene u kuma ku ta ku wa hleketa ku a ti teka vutomi bya yena na ku tshama a ri stressed u hleketa swinene munhu u nga vona nga ku munhu loyi a nga diagnose wa bipolar kumbe munhu loyi vhele a nga na bipolar disorder i munhu loyi u kuma ku ta ku wa hleketa swinene i overthinker a ni swi tivi ku ta ku siku ri nga hela na a nga vulavula a nga hleketangi ti-problems ta yena status xa yena always mina at high school I can say at some point ni nga twa ku maybe a ni ri na yona a ni hlangana na swiyimo swona swo tala ngopfu a wu ta ni kuma ni postetela swilo swin'wana mara loko ni kha ni kula ni swi vona ni ku no mani ku na ndlela ya ku va ni layini ya ku va ni solve ti-issues leti ni nga na tona is to be emotionally intelligent. So I feel like loko ho dyondzisa vanhu lava va nga diagnosiwa bipolar ku they have to va tshama a xivonini ka mira va ti byela ku ta ku you are beautiful va ti byela ku ta ku you are worthy like vutomi lebyi u hanyaka ka byona you are worth it you worth ku va u hanya ka vutomi lebyi nga le ka byona so u nga ti vavisi swo ka swi nga ri na nhloko na ncila. So loko ha vulavula hi sweswo I feel like ntirho wa hina loko vamanana va vulava ku hi le mpfhukeni va makwerhu ntirho wukulu ku ta sala tinhena ntsena leti tiyeke ni vona nga ku a va nga hembi na hina as vanghana hi le mpfhukeni ntirho i wa hina wa ku va those friends hi va susa ka yini ka ti-challenges hi va yisa ka ti-solutions. Remember the slogan xa Healing Conversations i ku yini hi ku susa ka yini hi ku suka ti-challenges hi ku yisa ka ti-solutions. So ni vona ingaku hi swin'wana leswi hi fanekelaku ku vanghana va hina hi va dyondzisa swona ni hlanganile na swona ensovo ka friendship ni hlanganile na swona a kaya andeni vanhu valavo va kona ende ntirho wa hina i ku va hi ndla yini i ku va hi va amukela as they are but hi va make sure ku ta ku they feel special because loko munghana wa wena u nga n'wi vanhu lava va la ku khomiwa tanihi tanda loko nga va khomi tanihi tanda va ta ku komba yeah. Mara a swi tiki ku va munghana loyi i faneke u khoma un'wana munhu tanihi tanda wena i kha i ri na bya wena ni vulavula sweswi ku ri na wena i munhu u na bya wena vutomi right u na ti-problems leti u nga na tona xikolo timali vutomi bya wena your social life so a swi ku tikeli na ku i va munghana loyi i khomaka un'wana munghana tanihi tandza u kha u swi tiva ku na wena u lava ku nakekeriwa kumbe u lava ku ti nakekela a swi ku tekeli ntamu na. So ni rivele ku i buku ya Timothy kumbe i buku ya yini yi ri carry each other's burdens. So I feel like loko ho yi landzelela hi practice a ve ri hi nga hlayi ri ntsena hi ndla yini hi tlhela hi ri practice. So ni vona ingaku loko ho dyondzisana ku hi rhwalelana mindzwalo ni swi tiva ta ku nsovo u hlangana na leswi nsovo loko a stresseka ku stresseka mina a ni na vatswari ve ri wa thinta umntana muthinte mina so hi swo hi rhwalelana mindzwalo. So ni vona ingaku mina shem ni yi rhwalile mindzwalo ya vanghana va mina I don't want to lie. I mean I've been the Bob the Builder ka ti-friendships tlhela ti suka ti famba. I've been Bob the Builder ka ti-relationships va tlhela va suka va famba. So mindzwalo ya vona ni yi rhwalile swinene. So hi leswi ni nga swi vulaka ku ta ku nsovo a hi rhwaleni mindzwalo ya vanghana va hina lava tikeriwaka especially ngopfungopfu lava va nge le kerekeni vukreste byi kwihi vumunhu byi kwihi ni kha ni vona ku ta ku munghana wa mina wo karhi swilo swi le ku fambeni kahle but ni tlhela ni n'wi languta ni miyela ni kuhi. There are a lot of people lava u kuma ku ta ku hi nga va hleketelela ku ta ku va na yona bipolar and it's our duty ku va hi va pfuna. So Healing Conversations ni vona nga ku it's a good platform ya ku
vayingiseri emakaya na vona va dyondza ku va va swi tiva ku ta ku bipolar disorder i nchumu lowu nga serious swinene. So yeah, I feel like a hi rhwalelaneni mindzwalo ya hina, let's carry each other's burdens. Na ku twa leswi swi vulaku, but considering masiku lama maendlelo ya masiku lama, ti-friendships ta ku tala a ti vona hi letiya ta ku tala aesthetic. Va ku vanghana hi ku hi mbala swa ku fana, hi na same taste and style, hi rhandza swa ku fana, Young professionals, in na timovha swa ku to tala. fana, yes. So, do you think, Kore, it's a safe space in your friendship to carry each other's burdens? Like, ina vona vanghana lava loko u fika endlwini u va fonela eku mghana, I had a bad day, and then you start telling them about your day. Ivi ku nga vi na judgment leyi phasiwaku. Kumbe u va comfortable enough ya ku u tshama hansi u rila na yena u n'wi byela ku ri ya vutomi bya tika, at this point ni twa ingaku a na ha swi lavi ku hanya, ni pfuni to carry on. Okay. Mina ni vona ku it can be a safe space kumbe safe place, a shoulder to cry on ka munhu loyi u vonaku na wena ku ta ku wa ku yingisela. Ku na ku nsovo ni ku byela ku ta ku nsovo na tikeriwa mina. Vanhu va youth a va ni twisisi just because of the way I am, and a kereke yi ri come as you are, wa swi twisisa nyana. Mara loko ni ri na munghana lowo ku wa ni yingisela and then na ku u na impact evuton'wini bya mina, that positive impact, ni vona ingaku a ni nge vi na problem ya ku va ni fanekele ni n'wi byela i ta yi rhwala mindzwalo ya mina as much as na mina ni rhwala ndzwalo wa yena. So ni vona ingaku a hi vuyeli laha ka bipolar. Loko na ni ya byela munhu wa bipolar ku ta ku munhu loyi a nga na bipolar ku ta ku ni na xiyimo xa so, okay, munghana loyi a ni ri na yena loyi a nga diagnosiwa the bipolar leyi a nga na yona leyiwani, I don't want to lie, she's a good advisor. As much as I am a good advisor, she's also a good advisor. He's also a good advisor. They are good advisors. So leswi ni nga swi vulaku ni nga ku i munhu loyi a swi kotaku ku relate, a swi kotaku ku byela ku ta ku loko xiyimo xi ri so endla so. So what I've discovered about vanhu lava nga na bipolar i ku they are very intelligent, va swi kota ku va lunghisa timhaka ta van'wanyana, mara va tsandza hi ta vona, va tsandza hi ta vona, ta vona ta va tsandza. Not ku vula ku ta ku va faila leswo swo it's a bad thing, no la ku zama ku kombisa ku ta ku va swi kota ku va lunghisa mhaka ya wena ya vona yi kha yi va tsandza ku yi lunghisa, but va yimele mani, va yimele wena as munghana ku ta ku u va pfuna. So yeah, they are good advisors. Ay, loko i vulavula hi ti-good advisors, ni na maseve. Maseve wa mina is in the field of medicine. Okay. So ku na nkama wun'wani i kuma ku ha vulavula hi ta vutomi ivi a ku no ni le ku hlayeni. Yeah. You can continue speaking, mara i nge hi krema leswi krema swi. So this other time a kha a endla swa psychiatry. Yes. So ivi a khumba a henhla ka topic leyi ya bipolar, ivi na va ri ku na swin'wana va ri i depressive diabetes, I'm not sure Okay. but something mental health. So even then a hlaya ku ti-symptoms ta type 2. Loko a hlaya ti-symptoms ta type 2 a ku wa tiva maseve ingaku na wena na yona. Hi ku masiku ya ku tala you are very low, a wu na ntsako lowu hi ku tivisaka xiswona, and u tikomba ingaku you are very depressed. Se ni ku hey, you're not qualified to diagnose me, but I don't think it's like that. Yeah, some symptoms might be similar, mara I have professional help. I do go to therapy. Yes. And it has made me self-aware in ndlela yin'wana ya ku na swi kota ku vona ku I am not emotionally intelligent to a certain extent, but I am self-aware. So na swi kota ku vona ku laniwani, this is how my emotions are, this is how the emotions in the environment is, and sometimes a swi kahle ku u tikuma u va ri ku projecta. Yes.
calling other people out on something that you're currently dealing with. Oh, okay, yes. So a lot of people tend to project what is being, what they are currently going through to other people. And sweswo swi hela swi endla ku hela hi nga ha vonani kahle tanihi vanhu Tanihi ku vanhu, why yes. in vitana xilo lexi ni nga riki Ni xona. nga ri ki xona. Yeah. And then loko hi tshama hansi hi vulavula, it gets to a certain extent ya ku swi hela swi tika ku na mina na tikeriwa se ni fane ni rhwala ku tika ka wena Ka wena. se swi ri ni ya tikeriwa times 2. So sometimes being friends with that kind of people without the good kind of support swi hela swi tika to a point ya ku hela I vona ingaku the friendship is not worth it. A lot of people tend to bail on the friendship aku it's not worth my time, it's not worth my mental health, I choose myself. And then the other person utaku you're a bad friend because you're not being supportive to them. Yeah. Without being aware korin na yena if an ako support, because friendship is a two-way street and un'wana na un'wana ina leswi a hlanganaka na swona. So you must support me and I will support you, tit for tat. So loko hi kha hi vulavula hi swona, there was a point la aku you know you are the only friend who's currently standing Yeah. aka bangana lava ni nga va na vona Ni nga in the na past vona. 5 years. So nuku why is that? Aku no, a lot of them ba selfish. Or is the very same people lo anga ko like the very same Yes, person maseva mina lo anga diagnose. So ibi nuku Yeah, ne? okay, aku you tend to understand Yeah. a lot loko ni kha ni ku byela ku ri this and this is going on evuton'wini bya mina. So nuku no, it's not a matter of understanding, but it's a matter of I'm willing to listen. And loko ni kha ni ku yingisela, maybe ni ta dyondza swin'wana Yeah. leswi nga ta ni pfuna in the future. In the future. And in the benefit of that, vunghana bya hina bya kula. Se a ku dlayiwi vuxaka, hi va hi kha hi pfunana ku rhwalana mindzwalo ya vutomi. Yes. So ne hela ni ya vona ku sometimes it does require professional input ku ri loko hi ri vanghana, let's go to group therapy so that I can learn how to support you better and then we can carry this together. Hi ku loko ni tshamela ro ku yingisela ku ri hava loyi ni phofulelaka ka yena, swi hela swi fika la ni nga ta fika aka breaking point. Ivi instead of me coming to you, I go out to gossip. Yeah. So that's where the friendship starts dying. Hi ku se ni twa ni tikeriwa, at the same time I don't want to overburden you as a friend. So vanhu valavo ke hi vulavula ku hi vona hi nga tisa hi vona namuntlha va bipolar loko swi ta ka ku hleva va ta ku seta I ta ku byela mahungu man'wana mo tirhisa and they can come up with their own story leswi kumaka ku ta ku a xi exist no exista or va tana swin'wana swilo leswi swi vona ku ta ku it's a myth a hi ntiyiso. I tshama khata na story, tshama ka ku wa tiva namuntlha munhu wa mina u ni xavele leswi swingerengere u ni xavele leswi ende kuma ku ta ku I huma ya ti xavela but just because of I lava ku prove a point ku ta ku na yena a ta va happy wa ku byela ku ta ku xaveliwe hi munhu wa yena and mina as a friend what do I have to do? I have to congratulate no yo Aisha n'wina mi rhandziwaka xe mina hi nga vo the Bob the builder hi busy hi loko akeni vo va bidliza hi loko akeni vo va bidliza. So when we're talking about ya ku yes you do go for therapy ni ze ni nga hlangana na xiyemo last year xikulukumba swinene whereby I lost funding na swin'wana swa leswiwani swa le kaya hey a na ku hembela therapy ya pfuna but mina I feel like swi ni tekele nkarhi wo leha nyana ku ni amukela ni le ka nkarhi wa sweswiwani for ku ni va ni amukele xiyimo lexiya a xi tshamise swona akaya swi ve swi ni tikela swinene. So I can say ku ta ku ka munhu wo fana na mina na munhu loyi a nga na bipolar I'm very much better because I know how to be emotionally intelligent but those people can't be emotionally intelligent but some of them but if you wa go through medication ya wena the way u nga byirisiwa xiswona ku ta ku u endlisa swona va rahi swilo swi ta famba kahle ngopfu. So mara mina na ku vilela loko kulukumba ku ta ku vanhu lava bipolar lavawani loko ku ri kha u hanya na vona
a wu fanekelanga ku va free kahle you don't have to be free as a friend. Okay, wo ni kombisa mina hi ku munhu waloye a ni tshama na yena the very same race last year, so se a swi hetelela swi endla ingaku na n'wi rindza because anything can happen at any time, and we know i munhu wa ku u hleketa swo karhi, munhu wo overthinka navusiku, munhu wa swi vona ku ta ku like wa overthinka, like there's no ku wa gain ka weight. Ku na munhu wa n'wi vona ku ta ku ya hey Joni ku khome kahle vanhu va hosi, you are at UJ, you are at UP, wa swi twisa nyana, you are at UL, u le university, so why unga gain ntsako, why unga u build wena hi wexe. Mina I believe ta ku munhu loko ze a suka a high school aya a leswiwani ka higher institution, that's where vanhu va kumaka ngopfu happiness, that's where vanhu va kumaka ku ta ku ni nga swi vekisa kwini, I know u nga pfumelelani na mina, but hi laha u kumaka ku ta ku vanhu va hlangana kona na ni nga ku yini freedom yikulukumba swinene ku sukisela a kaya, because a kaya a wu ta byeriwa ku ta ku leha grade 12 hi 5 o'clock 6 o'clock loko ya xikolweni ni ku lava laha a kaya ku ta kota ku sungula ku hlaya u preparela ti-exams ta wena ta ti-prelims kumbe ta ti-final examinations. So hi swin'wana leswi ni lavaka ku swi vulaka ku ta ku munhu luya a ni fanekele ni tshama ni n'wi rindzile ni vona ku i munhu loyi a nga kahle at any time, and ka ku kwatisa i ta ku kwatisa ke u ta tshama kha endla ti-mistakes tin'wana to tala ngopfu, and because of you have to relate. Sometimes va ri we don't have to sympathize but we have to empathize. Ku sympathize ku twela munhu, mara ku empathize ku nghena tintangwini ta munhu loyo ku ta ku if loko ku ri wena a ni ta va ni kha ni swi endlisa ku yini, so I understand. So now my question is only one, loko ha ya ku heteni i ku ta ku ka vanhu lava nge le kerekeni, we know ku ta ku va kona vanhu lava kumaka ku ta ku hi le ku hanyeni na vona kerekeni, some of them hi hanya na vona a switulwini. So a hi sungule hi mhaka ya switulu ku ta ku hi le ka executive ya youth kumbe le ka executive ya vamanana kumbe le ka executive ya madodana, we are dealing na munhu loyi kuma ku ta ku maybe hi na chairperson leyi yi nga na bipolar disorder. Do you think swi ta famba kahle swa ntlawa? You're hitting too close to home. Yes. No, Yeah. because all of a sudden everyone has to be understanding. And remember, aga executive, there's plus minus 9 to 10 people. So logo kurgeni, we do not have the right leadership skills. Sitatika swinene, Static. because the lines that the boundaries, they become blurred. Yeah. And then mun assume the position ebi aba too powerful for the chair, or aba a consume the power to an extent ya ku ahela abona ingaku yena ari yesh aka executive. So mina my share, it's just an opinion. Yeah. Kutava kuri loko iri aka ntlawa wa youth wa vantshwa, Yeah. aku be na group therapy sessions where we will be able to learn a lot in a short space of time. And then the individuals they need to know more. They can approach the person the therapy session, babutisa kuba na ti Q&A ta vona. Because loko hi continue unaware, Yes. swi cause more damage than good. Hai ni vona nga ku va yingisile hi fanekele hi pfala kwala. Ni na ku tshemba lokukulu hi ti-minutes leti nga sana tona tintsongo ku ta ku kereke ya hina yi fanekele ku va health and outreach, va nghenela ngopfu eka mhaka leyi, va endla ti-workshop, va endla ti-seminar, I don't know ku swi vitaniwa yini, mara va make sure ku timhaka letiwani ta haxiwa ti vulavuriwa, va ndlela like va health va fanekele va endla ti-workshop kahle ngopfu na le ka vanhu lava nge le switulweni ku ta ku if you're dealing with something like this, seek professional help, seek medical attention ku ta ku i ta kota ku kereke ya hina yi ta famba kahle. Remember, we are talking about bipolar, but we have to it must be Christian centered. Hi fanekele hi va hi kha hi vulavula ngopfu hi swilo leswi swi endleka kwa kerekeni. We've shared our personal experiences leti hi nga hlangana na tona, but at the end of the day loko munhu a langutile a tshama kaya a fanekele a swi vona ta ku okay hi vulavulela ngopfu kereke. So with this 1 minute ni nga ta ku nyiketa yona, ni kombela u vula ku ta ku u va byela yini vayingiseri emakaya
i mhaka ya bipolar ngopfungopfu vanhu lava nge le aswitulwini ngopfungopfu na vanhu lava va nga riki aswitulwini but na vanhu lava nge le emakaya va hanyaka na vana lava va nga diagnosed ka this disorder kumbe bomhani lava nga diagnosed kuma ku vatswari twana ni ri vatswari mani la ku ta vula ku ta ku vana kuma ku ta ku va hanya na vatswari valavo se hi nga va twisisi hi ku va ni hlupha va ni depressa mhana mina nga va hanya nga ku xihlangi kasi swi swa leswo u kuma ku ta ku no mani munhu loyi u na problem ya serious so u va byela yini with this 1 minute ni ku nyiketaku yona lexi ni nga ta va byela i ku go into the rabbit hole ya bipolar. Sometimes Dr. Google is not the right person to go to, but loko u kuma the little information that you can get, go to the qualified professionals. Amakaya, I'd like to believe at clinic, most of the services letting at clinic, they are free. Swingendlek ingafiki ukuma a counselor or a psychologist or a practicing professional in that field. And then furthermore, uya asbedlel, if you think you can afford to go to therapy, in some schools they provide the psychologists, kumbe the counselors, kumbe the therapist. Go speak to your counseling teacher or whoever that's there askolweni. I know higher institutions, they have I'd say a center. Kofanana, the institution that I'm currently in, they do have a counseling center for students and it's free. Yeah. So I wouldn't say gore struggle alone. You do have resources that are accessible to you. So go to the qualified people. If you can afford to, go to professionals that you can find on Google that require you to pay for their services. But I'd like to believe the government also provides the professionals that are here for you in the community that you can be able to access to inquire about such things. Mina iku loko utwa utikeriwa, go to therapy before you decide value. Because what they give you there, they equip you with resources to make you get through the day. And then one thing I can tell you, take it day by day. Masiku ayafana. Namuntlha wa mina angefani na tolo. I could be having a bad day today, but I know tomorrow it won't be the same. Yes. So yeah, that's all I could say. Okay. Mina lexi ni nga xi vulaku i ku va Dr. Miyakayaka va le Lowveld, va Dr. Mashau va le Randi, va Mantsaka ni Mbenyana va kwala Randi na van'wana lava va nga khoma komiti ya health and outreach, ni va nyiketa ntirho kota ku va famba va ya lavisisa hi mhaka leyi. Ni lava ku ya vula swona n'wina ni nga mi vitana ku ta ku mi le mpfhukeni lowukulu swinene, ntirho wukulu ende hi n'wina tinhenha leti ti tiyeke ti nga sala kerekeni eka nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. We need ku va hi cinca kereke ya hina ku yi va ekereke leyi yi va ku safe place. Munhu loko a suka ku ni ya ekerekeni, kereke ya hina loko va ta vanhu lavaya maswisa ve a va tisa in education na mhaka ngopfu ya health na swa agriculture. I focusing ka swona Healing Conversations. I want it to be a show leyi yi nga an educational show, yi tlhela yi nga vulavuli swilo yi nga swi implement. So na ku ta ku hi tshama hi kha hi vulavula hi swona. So before hi heta, unfortunately u tirhi a va siza va tisa tihomu. Loko va tisile tihomu a ni ta va ni lunghisile swimbirhi. Va production ya APCSA online va hi byela ku ta ku ni ku gifta ku ta ku vele you were once part ya 150 years jubilee celebration. Maybe nga kumangi nkateko wa ku xixava mara la hambi u xixavile hi ku nyiketa mahala. Thank you so much for coming. Kuna swin'wana ni nga swi hleketa loko kha vulavula hi health and outreach ya kereke. Yes. I think if I'm not wrong, Yeah. na vafundhisi va hina, they are qualified to give pastoral care. So if you feel comfortable, approach them. I'm pretty sure bange fiki va ku susela tlhelo because they are there for us. So bafundisi vele actually amongst their modules that va nga ti dyondza va dyondzile psychology. Ka theology ya vona yi kona psychology as a module va yi dyondzile. So vele they are not
professional or registered counselors, but they are professional counselors ka theology, so they can help where they can. Mara lava va ti-health and outreach, because bona u kuma ku they are professional doctors, va nga zama ku endla swin'wanyani regarding this matter ya bipolar. Na vona vafundhisi va na vutivi bya ku va swi kota ku va teka munhu va n'wi yisa exibedhlele if bona va tsandzeka ku swi endla swilo swaleswo. So I feel like hayi swilo swi tshamisekile. Vamakwerhu emakaya ni rhandza ku mi khensa swinene ku va mi vile na hina eka nongonoko wa hina, laha a hi karhi hi vulavula hi bipolar disorder. Lava ku ya vula swona ku ta ku famba mi ya va dyondzisa emakaya hi bipolar, i swilo leswi swi nga kona swi hanyaku, i swilo leswi hi fanekelaka ku va pfhumba ra hina la kerekeni hi ra haxaka hinkwako, because swilo leswi hi tlhelaku hi vula hi ku madodana a va le ku tirheni, youth a va le ku tirheni, vanhwana a va le ku tirheni, komiti ya yini a yi le ku tirheni, it's because of some of the people lava nga le ka leadership yaleyo va diagnosed hi swilo swaleswo, maybe va karhi va kha va nga swi tivi. So let's raise the awareness, hi endla ku ta ku vanhu valavo va swi tiva ku ta ku if va na problem ya so va kumeriwa help. If wa swi tiva ku ta ku vhele you don't have those leadership skills, u nga ringeti u nghena exitulweni ku famba u ya hlupha vakreste, because swi ta hetelela swi endla ku ta ku yini, swi endla ku kereke ya hina a yi hanyi kahle. Vamakwerhu, this was Healing Conversations with Chedza. Inkomu, hi ta vonana eka vhiki leri taka.